کیسا زندانیان بادینان روز بو روژه کارودان نفخویی و نفدولتی لدفخوی ناینه. گلگورای گوتنا پارێزەرên زیندانیên بادînan zêdetir ji heştê çalakvan û rojnamevan û mamosta di zindanê de mayne. Ji wana çalakvan Bêrîvan Eyûb ku piştî zêdetir ji salekê maye di zindanê de bi 2 salan bi tûmeta têkdana asayişa niştimanî tûmetbar kiriye. Rojnamevanên dihûkê jî dibêjin dîr ji dabûnerîtên Kurdewarî û li gorî yasayê jî zolmeka mezin li Bêrîvanê hatiye kirin. جواکی کردی دا یعنی گرتنا جنه هماتشتا که جوان نینه یعنی تو جنه بگیری و چه توان دیار نکر بن یعنی چه جریمه جنایل سر نبن نه کشتن کر بید نه تشتا کر بید نه دزی کر بید باشه تو سر چه اساس گیری آفرجی کفتینه دناوه پیله دا لان نیو دولتی یعنی گلک جهان جهاتی نسر خد کو دا خازهنده کریه اکو اف کسب بهنا آزاد کنن چونکه نه اوتنی آزادی را در بینی نه تشتگی دیه ولی جه داخل ده سالات و تشنا بیشت و ده سالات به تکدر و تیروریست بنافت ده سالات تخصاپن دماکن نفست خود دماهی که کشیدن حاول داتن خلقه که بدنگ بکد جبر کو نفس و دماهی که وکی وی اوت کفتات آویدا اگر وریسوی باشی بید دست خود گهین دویجا اوت ترساویه ج آزادی را در برینه. جلای خوبه چالاکوانه کاجن دبیجید شهمزاریه کامزنه بورخراون بناوه براوانی که نه جمافه جنان چه هلویست هم بر کیسه به ریوانه نبوینه. یعنی از خواهد شرمش خواهد کم از دایی که کم دوی هرمه دا چا یعنی جنه که بیسی جو بی سبب هاتی گرتنه از بیدنگت مالا خواهد نوازارو گت خواهد بشم آرام ببم جبرهنده پیدویه نکوری خراید مافه جنه جن همی پیگ و چنکی که چکه جنه که چالاکوانه یا سرماف و آزادی بیدادی وی والاتی وی هرمه هاتی دست سر کرنه و بیا قربان بومه همیا پارێزەرێکی که زیندانیên بادînan xuya kir ku Bêrîvan Eyûb jî bi heman tûmeta çalakvanên dî hatiye zîndan kirin û em çavereyne di demekê nêzik da Bêrîvan li gorî madda 332 ya îfraç şertî bihête azad kirin. بله کیسا بریوان جوان کسا بویا هر دیوی ماده هات بویا سزادان و هات بویا زندان کردن بو ماوی 2 سالا بس هر اوجی ده ایتا مشمول بتن بیوی ماده 332 افراش شرطی و با آنه یا خود اوجی ده نزیک داوان روژه ایتا آزاد کردن اوه di demekî daya piştî ku mana wan di zindanê da her êk ji çalakvan Şêrwan Taha û her wesa Mesûd Şingalî bi biryara dadwerê giştî hatine azad kirin. Beya Ramedî دەزگەهێ میدیایە بادینان دهۆک